Selam алейкум. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Имран Осейнов чалша. Бабасыз ве ақайсыз бір айдан зеде сияси мәбусын айлесі насыл яшай. Когда бабушка приедет домой, мы будем его обнимать очень сильно. Су түбінде қалған ве бербат етілген yollar. Яңы су борусының нәтижелері. Сабық сияси мәбуске 40 саат жемат ішлері. Одразу почали застосовувати силу і затримувати. Соңки 24 saat içinde icra etilген Қырымда коронавирусын қасыланғанлар 40 адам олар қошылды. Бұл 5 инсан icra etilgen ақиярда да. Icralcı hakimiyet bildirgenine көре, Бесене башындан тек ақиярда 391 инсан қасталанды, олардан 11-і өлді. Icra etilgen Ярымадада 1557 қасталанды ве 17 кіші қасталыққа чыдамады. Украина сағылық сақлав назирі Максим Степанов қасталыққа қаршы контрольны құветлештірмеге чағырды. Оның сөзлеріне көре қасталар сайысы пек чоқлашқаны үшін шымды екінші далға қастаханелеріні açmaға башладылар. Олардан 10.000 ятақ сығдыра. Бұның бәрі-бәрлікте ава алетлерінен донатылған етақларының сайысы 2.000-ге аттырылды, деп қошты назир. Шорада кечкен 24 saat içinde koronaviruсын қасыланғанларының сайысы да 1158 инсанға қошылды. 29 инсан өлді. Умумен 83.000 украиналы қасталанды ве 1951 кіші қасталыққа чыдамады. Бір айдан зеде ижалжылер Сейран Хайриддиновна пасханеде тұталар. Қырымның бұл сене июль айындан едесінде Қырым татарларының евлерінде құтлеви тинтувлер нетежесінде яқыладылар. Оны санки террор тешкілятына бірде-бір алақасы олғанында қыбатлайлар. Сейранның айлесі шымды насыл алда яшай, невбетек левхамызда сейретіңіз. Как можно такого спокойного семьянина, такое клеймо? Это просто я не знаю. Я надеюсь, что есть справедливость, и справедливость восторжествует. Июльнің едісінде саба саат 4-те Сейран Хайриддиновның евіне тінтувден келділер. Анасының сөзлеріне көре олар қапу қақылғанынан уянғанлар. Приехали в 4 утра, незваные гости. Тінтувны оғлының аудасында башлағанлар. Они мне сказали, своими руками показывать, я показывала своими руками. Потом пошли в зал. В зале были дети, спали дети. Но они посмотрели, что там дети, не стали там обыск делать. Құветшілер бұтын весиқаларына алып кеттілер. Оларына арасында Украин паспортлары да бар еді. Русия паспортлардан тек Сейранның паспортына алдылар. Провели обыски, подкинули нам запрещенную литературу, которую даже мы никогда не видели. Мы, конечно, в шоке. Они за диваном и на холодильнике нашли как будто бы книги. Запрещенные книги. Мы даже их в глаза не видели. Сейрансыз пек ағыр, деп айта апайы. Оның дестегіне ихтияджылары бар екен. В данный момент я понимаю, насколько ему было тяжело вот это, все проблемы наши решать. Вот он детей в школу возил, в больницу возил. У нас родители пожилые, с ними постоянно. Муж старался всегда уделять нам внимание, детям в особенности. Возил нас в парке, часто как бы выходили на природу. Он с ними играл в футбол. В общем, старался все делать ради нас. Домашний, семейный. И чтобы он плохие слова говорил или материться. Он у нас домашний. Erkek bir adam ziyade taqiqa tevkifxanesinde tutula. Bu kadar vakit балалары басыны көрмеді. Пашка, когда приходил из работы, он с нами играл в футбол, катал нас на машине, возил на море, на пикники. Мы бабашку очень сильно любим. Когда бабушка приедет домой, мы будем его обнимать очень сильно. Ирина Сорока, Фериде Сейдаметова, Хаберлер, Юахарам. Adliyeci Lilege Meci'ye karşı ikinci Bakçısaray takımı işi boyunca mahkeme vaktinde memuri protokol tuzildi.
Ижалчылар оны махкемеге бойсунмамазлықта қабатладылар. Шу отырышта махкемеджілер Мабюс Сервер Мустафаевны регламент бозылуы үшін отырыш салонынан чықардылар. Қатырлатам 2017 сенесі октябрь айында Ижгалжы ФСБ векеллері Бақчысарайда қырым татарларының евлерінде бір sıra тинтөвлер кечірді. Нәтижеде бірқач инсан яқыланылды. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Билалов, Сейран Салиев, Сервер Зикиряев ве Эрнес Аметов ярым елдан сон Ижгалжылар да 2 адамны яқылады. Бу Эдем Смаилов ве Сервер Мустафаев. Бу 8 инсанны Ижгалжы кемет олар санки Хизбут Тахрир тешкілятқа бірде-бір алақасы олғанында қабатлай. Русияде бу тешкілятны террорист оларақ таныйлар. Бұтын 8 яқыланған кіші олар сияси ве дини басқылар құрбаны олғанлары ақында білдірелер. Yol kazası neticesinde 3 insan ile koldu. Kaza işgal etilgen Ahmezcit'nin aylanıp geçken yolunda yüz verdi. İşgalci Fevkolede Vaziyet Nazirliğinin malumatına göre Chrysler Voyager maşınının aydavcısı karşı yolga çıkıp Deo'nun çarpıştı. 2 aydavcı ve 1 pasajir ele koldu. Şartlarının sözlerine göre elak olganlardan birisi 19 yaşındaydı. Da bir insan zararlandı. Зачем? Только что, да? Су тубында қалған evler, berbat etilgen yollar ve yıkılgan direkler. Böyle neticeler işgalciler arbillerinin kurulgan su borusu getirdi. Tunyavan onu resmi şekilde açtılar. Yerli sakinlerin sözlerine göre borular vaqt suvnen patlay. Şu yerde kazayı hizmetler nevbet eti. Yerli sakinler içtimai ağlarga borulardan suv akıp yollarını yuvup ketkenini göstergen videolar yerleştireler. Onların sözlerine göre borular için nakliyat geçip olamay. Evlerge kırışı yolları kapalı. Arbiler kendileri oz kamazlarında geçip olamadılar. Там частная собственность, а ну оттуда! Давай, собственности выезжаем! Saat cemaat işleri. Böyle sabık siyasi mabüsünü Aleksandr Kolchenka'na mahkeme cezaladı. Kolchenka'nın çapkınlıkta kabatladılar. Tunyavan Belarusya elçihanesi yanında o poliske karşı soğungenini ve kötüleşmege istegeni için 2 polis hadimi ona karşı raportlar yazdılar. Böyle malumatını ona adliyecisi Evgeniya Zakrevskaya haber etti. Kolchenka'nın oza aytkanına göre o elçihane yanına Belarusya halkına kol tutmak için geldi. Şu arada polisler iştirakçılarını yakalamaya başladılar. Ve onu korup Я запитував поліцейських, що відбувається, за що їх затримано. Мені ніхто не відповідав. Ось і коли я вже там стояв, прямо на нас поїхала автівка поліцейська. Ми з хлопцями згуртувались, жодних прохань до нас не було. Одразу почали застосовувати силу і затримувати. Kolchenka'ны ve da 4 insanı Tunyavan Belarus halkının birdemlik aksiya vaxtında yakaladılar. Kiev'de Belarusya elçihanesi yanında 50'ge kadar insan toplandı. Onlar adaletli saylavlar geçirmege talap ettiler. 2 insan elçihane binasına yumurta atmağa başladı. Onlarını yakaladılar. Şu arada polislerinin çatışma başladı. Neticede da 3 insan polis bölüğüne getirildi. Belarusiyada umumi halk straykını ilan ettiler. Saylavlarda falsifikatsiyalar için insanlar oz iş yerlerine çıkmaylar. Next Live Belarus Telegram kanalı bildirgenine göre Minsk elektrotexnik zavodunun işçileri işe çıkmadılar. Bunun beraberlikte Jabinovsk şeker ve Minsk margarin fabrikalarında da insanlar oz iş yerlerine çıkmadı. İçtimai ağlarda adamlar şirketlerin yolbaşçılarının koruşuv talap ettiler. Belarusyanın ozunda endi 2. gece narazılıklar devam etti. Narazcılar ve kuvvetçilerin arasında çatışmalar yüz beri. Yerli işler nazirliginde narazılıklar vaxtında bir adam elak olğanına hakkında haber ettiler. Tafsilatlıca Nevbet Ekelev хамызда. Окремими групами білоруси збиралися по всій столиці Мінську і йшли на мітинги в центр. Добиралися пішки, не працювали центральні станції метро.
Люди облаштовували барикади посеред доріг із сміттєвих баків, огорож та клумб. Силовики ж їх розбирали, а людей ловили та забирали в слідчі ізолятори або в міліцейські райвідділки. Ті, хто виривався, били кийками. Все почалося, коли автомобілісти хотіли заблокувати дорогу, просигналити. Це насправді десь 4 кілометри від центру міста, де сьогодні були також протести. А тут житлові квартали. Зупиняли та перевіряли і журналістів. Одну із кореспонденток білоруського видання «Наша Нива» поранили в ногу. Її ушпиталили. ОМОН стріляв по мітингарям гумовими кулями та застосовував сльозогінний газ. Під час протестів цієї ночі загинув протестувальник. Як повідомила речниця Білоруського міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова, у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій, який він намагався кинути в силовиків. У правозахисній організації «Весна» ж кажуть таке. Официальное сообщение о том, что якобы он пытался бросить самодельное взрывное устройство в сторону сотрудников спецслужб. Но, как говорят очевидцы, и это есть на кадрах, и сообщают журналисты, то наоборот, тот квадрат массово и активно забрасывался светошумовыми гранатами. Світлошумова граната влучила в автобус. Осколками поранено водія. У бік правоохоронців летіли коктейлі Молотова та каміння. Запускали й феєрверки. А на цьому відео автівка в'їжджає в натовп ОМОНу. Протести і розгони людей відбувалися в кількох містах Білорусі, зокрема в Бресті. Там силовики до мітингарів застосували світлошумові гранати та стріляли із пневматичних рушниць. Сутички були і в Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Гродні, Могильові, Березі і Мозирі. Протести тривали приблизно до 3-ї ночі, пише телеграм-канал «Нехта Лайв». Інтернет в країні, як і в попередні дні, працює з перебоями. Протести у Білорусі почалися у неділю, одразу після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За даними Центрвиборчкому, чинний президент Олександр Лукашенко, який на посаді 26 років, набрав 80% голосів. Аліна Бугаєва. Новини на Суспільному. Бонины семен созернен сағлықлашам, Facebook сайфеңімізге қошылыңыз, Крайме, Суспільна сайтымызда бізлеріні изленіз. Өзіңізге мұқайт олыңыз. Құрыш кенже.